Maayong adlaw mga bata, atong pagaisgutan karon ang dagko na letra o uppercase letters. Atong pagasugdan ang pagilaila sa mga dagko na letra o uppercase letters. Letrang A, dako na letrang A. A. Letrang A. Dako na letrang B. B. Dako na letrang B. B. Dako na letrang C. C. Dako na letrang D. D. Dako na letrang D. D. Dako na letrang E. E. Dako na letrang E. E. Dako na letrang F. F. Dako na letrang F. F. Dako na letrang G. G. Dako na letrang G. G. Dako na letrang H. H. Dako na letrang H. H. Dako na letrang I. E. Dako na letrang J. Dako na letrang K. Dako na letrang K. Dako na letrang L. Dako na letrang M. Dako na letrang M. Dako na letrang N. Dako na letrang N. Dako na letrang O. Dako na letrang P. Dako na letrang P. Dako na letrang Q. Dako na letrang Q. Dako na letrang R. Dako na letrang S. Dako na letrang T. Dako na letrang U. Dako na letrang U. Dako na letrang V. Dako na letrang V. Dako na letrang W. Dako na letrang W.
W. W. Dako na letrang W. Dako na letrang X. 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 Dako na letrang X. X. Dako na letrang Y. 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 Dako na letrang Z. 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 Z.